Thank you, Chairman, for naming. Obu okusherra obushagi ky'omukaruuru k'omwaka gw'2026-2031 orumukuru w'ekibiina kya NRM yayakirwa omu kitiinisa omu disitulikiti ya Kazo kandi abanyakazo bamwanjurira zimwe ha nshonga ezikubagariza enyuma. Wena nisaba Excellency team zawe na government bakorera research eyakwita ebwalejo swega kitchonde mutwenda mwizi kwaga tuli mu katongereza babiga emyaka y'ekigara kana wa development haje konte z'ukurusi mu family yo Excellency. Orusipiika w'ishengero Right Honorable Anita Annette Among yashoborera nk'oku oruguuto rukuraza abanyakazo batabyamire rwagiire omu mbaririra y'omwaka ogu. So Kabongwere and Chengegwa Road is going to be worked on. The issue of the technical school, the school has been built. Now we are going to support in putting equipment. Omugamba kwe mukuru w'eihanga yashoborera nk'oku yahereze kukora antebe kanisa ez'okukora oruguuto rwa Kyegegwa ha Puriyo Karuguzi. Kyegegwa ha Puriyo Karuguzi mureke mugikoresa mukagigambako mugigambako nk'okwera egye ngutere twarabire mutahita kutera kabamba statu ni banje uri kugikora ati interezini n'abachina batandiki hona yagaruka yaraganisa na no gukora hamaizi agatwirerwa kubonabonesa abanyakazo okweza akaire karayingwa nsa kubashakira amaizi beha katonge mwana mugamba nko twashakire abarshere twashakira amaizi kuruga kakera ati yashoborera na bimwe ebi yahereze kukorera abanyakazo ngo mbweno tariho rwekwato atumire korasi turagishaka twagiye kuriya ya Antonde twagireta twagisya twagihuza yazibanda twagerageza foto muri evangelia ya korasi ni tukareza amashanyarazi gashira amasumu mubyumva takurindesu agagasha kwa sima naume awatayari Weston Murkazo.